Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadinil qa'il man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amma ba'du. Samahatal ulama'il a'izza, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para asatid, alladzi sami'na wa ata'na, nakhusu bi dzikri ajunan simulja sayyidinal kiram Raden Kiai Ahmad Sa'dud Darain, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Karangajar Plakpak Pamekasan, Sabtina Amul Jaki, pengasuh Musalla Al-Hidayah Kiai Ahmad Subandria, ajunan Semulja Kiai Ali Wafah, ajunan Semulja Kiai Modiran, ajunan Semulja para masyayikh selain sabtina tak bisanya pun asmana setong persetongah. Setak ngurangin rasa hormat abdina sesetejana abdina amul jaki cukana abdina ta'zimi. Hadirin hadirat seputar anom sesemi cuma percukanan sampai percuka sesetejana abdina amul jaki cukana abdina ta'zimi. Sobung ator pamator sepaling akor namong mator sokor da semahamul ja. Bitalafud alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai ungkapan rasa syukur Rabbina ajunan seteja dekat ajunan daripada Allah atas seteja limpahan rahmat taufik hidayah sarang ma'unai pan Allah subhanahu wa ta'ala sekit tetap etepa akidah abdina ajunan seteja sehingga malam hari semangkin kadinto abdina ajunan seteja takdir sareng Allah bisa bermawajahah, bisa bermurahamah, bisa pangkisalera sekaligus bisa bersilaturahmi ikadinto tempat halaman musalla Al-Hidayah sedalam keadaan sehat wal afiah. Semoga abdina ajunan seteja kenging keridaan dari ajunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala terbisa ningkat aki iman serang takwa dekat ajunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitalafud Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalaban arpan semoga abdina ajunan seteja ya kuat sebagai umat epon Rasulillah eka sarang ai surgana Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sabtina amul jaki setelah sepon abdina kapupuan kangku ingang kita acara seperti lampa aki dari malam bersemangkin kadinto acara sepertama iki kadinto muqaddimah bisuratil Fatihah. Acara nomor 2 iki kadinto pamausan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara nomor 3 iki kadinto Mawaidul Husna ikamas dalam bingkai hikmah maulid. Acara seterusnya iki kadinto pamausan salawat Nabi fi mahallil qiyam. Tor acara malam hari semangkin kadinto totop kalaban pemausan doa.
Setelah sepon acara sepertama iki kadinto muqaddimah bi suratil Fatihah. Sedalam hal kadinto abdi nyoon barokaipun kangku mimpin dajunan semulja kiai modiran. Deselerana semulja abdina ngatoren waktu. Matur sekelangkung semoga abdina ajunan setuju bareng neteka hajat sareng ajunan ibn Allah Subhanahu wa taala terkenging keridaan dari ajunan ibn Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Acara nomor 2 iki kadinto pemausan ayat-ayat suci Al-Qur'an sedalam hal kadinto pedi maus sareng seleran semulja Al-Ustaz Miftahur Rahman SPDI de selerana semulja abdina ngatorin waktu.